Lība Latvijas valoda mums ir. Agrāk es rīt, laikam nebūšu, bet tad es tur konfektes atstāšu bērniem. Tur pie Viktora būs. Jā, es aicinu draudus locekļus atbalstīt pasākumu 3. Un sestdien un svētdien no 3 līdz 5 tie, kas var. Pagaidām no draugu locekļiem tikai 2 ir pieteikti. Kas tie ir? Viktors un Adri. Ok. Kā tu sauc? 3 no 3 līdz 5 ir bērni. Es aicinātu uz Vecrīgu. Vecrīgas ielā 3, jā? Kur tā? Igon, rītā no 3 līdz 5 pie bāniņiem jāiet ir. Tas ir Vecpilsētas ielā 3, jā? Jā. Vecpilsētas ielā 3. Un arī svētdien? Svētdien arī, jā. Man svētdienā es nevaru, mums ir svētdienas ir. Jā. Jo mums jāsaka, Okay, ka bērni so- brauc mājās no Anglijas. So we should show the prayer. Michael, Michael, you gonna lead us in prayer? Yes. Michael's vadīs mūsu lūgšanā. Michael Wyatt's going to lead us in a prayer to begin. Michael Richardson. Richardson, I'm sorry. Michael Sorry. Are we ready? Michael Richardsons mūs vadīs lūgšanā. Sveiki, Ieva, sveiki! Sveiki! Shall we pray together? Yes. Our loving Heavenly Father, Mūsu mīļošais debes tēvs. we thank you for this day you've given Mēs us. jau pateicamies par šo dienu, ko tu esi iedevis mums. We thank you for this time that we can study your word and learn a little more about your word. Mēs tev pateicamies par šo laiku, ka varam mācīties tavu vārdu un iemācīties kaut ko vēl no tavu vārdu un par tevi. We thank you, Lord, for all the ones that are listening tonight. Mēs tev pateicamies par visiem, kuri klausās šo vārdu, tavu vārdu šovakar. And we pray, Lord, that you'll bless them in their lives and in their growing and learning from your word. Un mēs lūdzam, lai tu dod svētību viņiem, augot tavā vārdā un izmantojot tavu vārdu dzīvē. We thank you, Lord, for Victor and his willingness to invite us all into his home so that we can study your word. Paldies par Viktoru, ka viņš ir atvērs savu māju. We pray, Lord, now for the ones that are sick. Mēs tev lūdzam par tiem, kuri ir slimi. I know there's several here in Latvia that is sick, that needs your care. Mēs zinām, ir vairāk cilvēku šeit Latvijā, kas ir, viņš zina, ka viņi ir, viņš ir vairākus cilvēkus, kuri saslimuši šeit Latvijā. I also know that there's many in our local congregations that we come from, Wayne and I, that are sick that need your care. Un arī draudzēs slimi cilvēki, draudzēs Veina draudzē un arī Maikla Richardsona draudzēs, kur viņi kalpo. We pray, Lord, that you'll be with them and help them through those rough times of their sickness and help them to get well to be thy will. Mēs lūdzam, lai tas kopā ar viņiem un lai tu palīdzētu viņiem izvesaļoties pēc tava prāta. We pray, Lord, that you'll be with us now through this hour of study Mēs lūdzam, lai tas ir kopā ar mums šajā mācības stundā and help us, Lord, to do everything according to your will. un palīdz mums darīt visu pēc tava prāta. And please forgive us for the things that we do wrong. Un lūdzu piedod mums tās lietas, ko mēs darām nepareizi. And thank you so much for sending your son so we can have eternal life. Un paldies, ka tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, lai mums varētu būt mūžīgā dzīvība. We ask these things in Jesus' name. Mēs šīs lietas lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Ok, un šis ir Veins Bruvers, viņš ir bijis Latvijā, tā ir tava sieva zvana, tava Inguna zvana, kaut kas notika. Good evening to everyone who Piedod is savai sievai. watching from the United States. See several. Jā, es We klausos. welcome you tonight. We're in Latvia and we are going to begin our pārzvanīšu par savu telefonu. Izslēdz preaching to. and teaching lessons. As we begin, we are involved in sharing the gospel, sharing the word of God here to the city of Latvia, country of Latvia and the city of Riga. Mēs dalāmies Dieva vārdā šeit Rīgā, Latvijā. And our lessons this week are coming from
the books of Ezra and Nehemiah. Un sprediķi mācības šogad būs no Ezras grāmatas un no Nehemijas grāmatas. The idea of restoring the heart back to God. Tagad viss kārtībā. Jā, what? What did you say? Online. Let me just continue. Okay. First of all, I'm thankful to be able to be with you tonight. Viņš pateicās, ka var būt kopā ar jums šovakar. Thankful for Brother Victor and the translation that he's doing this evening as Paldies well. par tulkojumu, ko Viktors sniegs šovakar. As we have the opportunity to study the Bible, God's Word, Ka mums ir šī iespēja mācīties Dievu vārdu, that was inspired by the Holy Spirit, ko Svētais Gars iedvesmoja. men of God, who were inspired by the Holy Spirit. Cilvēki, kuri bija Svētā Gara iedvesmoti. According to 2 Peter chapter 1, verse 20 and 21, Tas ir 2. Pētera vēstulē, saskaņā ar 2. Pētera vēstules teikto 1. nodaļā 20. and also What verses? 2 Peter chapter 1, verse 20 and 21. 1. Nodaļā 2. Pētera vēstulē 20. un 21. pantā. Vispirms jums jāsaprot, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi skaidrojams, jo ne jau pēc cilvēka gribas pravietojumi tika pasludināti, bet tos runāja Svētā Gara vadīti Dieva cilvēki. And also from 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, Un it tells us that the Word of God was inspired. Un arī 2. Vēstule Timotejam 3. nodaļa 16. un 17. pants mums māca, ka Dieva vārds bija iedvesmots. In the Old Testament, in Psalm chapter 119 and verse 105, the Bible tells us that the Word of God is a lamp and a light for us in this world. 119. psalms, 105. pants mums parāda, ka Dieva vārds ir gaisma šai pasaulē. And of course, the purpose of all of this is so that we may go to heaven, and Jesus returned to prepare a place for us, John chapter 14, verses 1 through 4. Un, protams, jēga tam visam, mērķis tam visam ir, lai mēs varētu nokļūt debesīs. Jēzus ir aizgājis, lai sagatavotu vietu mums. Our study in these few days is from the Old Testament. Mēs šajās dienās mācīsimies no vecās derības. The Old Testament as a covenant or law does not govern us today. Vecās derības bauslība nepārvalda mūs šodien. Mēs neesam zem vecās derības bauslības, vispār zem vecās derības. And you can find that in Colossians chapter 2, verse 14. Un to var atrast vēstulē Kolosiešiem 2. nodaļā, And also in 2. 2:14. nodaļā 14. pantā, And also in Galatians chapter 3 and verse 24. un arī vēstulē Galatiešiem 3. nodaļā 24. pants. However, as we study the Old Testament, there are many wonderful spiritual lessons that we can learn. Bet mācoties Dievu veco derību, mēs varam iegūt redzēt ļoti labas lietas, un tur ir ļoti labas mācības mums. And as we apply these to our lives, they will help us spiritually. Un viņi spēj mums palīdzēt, ka mēs tos pielāgojam, attiecam to uz savu dzīvi. This evening or this week, and our study is primarily from the book of Ezra and some from Nehemiah. Mēs šajās dienās pārsvarā mācīsimies no Ezras grāmatas, mazliet arī no Nehemijas grāmatas. These two men, Šie divi vīri, they were men of God. viņi bija Dieva They vīri, loved God. viņi mīlēja They Dievu, loved the people of God. viņi mīlēja Dievu They cilvēkus, loved who were the Jews, un tie bija ebreji, Izraela tauta, and they loved the Word of God, that is, in that time, the law of Moses. un viņi mīlēja Dievu vārdu, un tajā laikā tas bija Mūzes, tā bija vecā derība. And they loved to serve God. Un viņi mīlēja kalpot Dievam. And as we think about how all this love that they had, we can imitate that. Un domājot par visu šo mīlestību, mēs varam to visu atdarināt savā dzīvē, imitēt. The context of our study, Un konteksts mūsu mācībai, primarily from these books,
šiem sprediķiem ir no šīm grāmatām. We find the city of Jerusalem, Un And- konteksts ir Jeruzalemes pilsēta. the wall, the temple, the whole area had been destroyed. Viss tā vieta bija nopostīta, pilsētas mūri, templis. The Babylonians had come in and attacked Judah. Babilonieši bija ienākuši, iebrukuši un uzbrukuši Jūdai. And now 70 years later, Un tagad 70 gadus some vēlāk, of the Jews are returning from captivity back to Jerusalem. daži no izraēliešiem tagad atgriežas Jūdejā un Jeruzalemē no trimdas. And so they had to rebuild the city, Un tad viņiem bija jāatjauno šo rebuild the wall, jāatjauno, rebuild the temple, viņiem bija jāatjauno mūrs, Restore everything jāatjauno templi un so that it could- jāatjauno viss, so that it could be useful and productive Like- once again. tā, lai tos var, lai viss veiktu savu funkciju. In order to understand just a little bit of this context, Lai varētu mazliet saprast šo kontekstu, we find that we need to consider some chronological events. ir tātad mazliet chronoloģija par šiem notikumiem. Back in 538 BC, 538. gadā pirms Kristus we find that Zerubbabel leads thousands of Jews back to Jerusalem in Ezra chapters 1 and 2. Zerubabels vadīja jūdus atpakaļ, jūdu grupu atpakaļ uz Jeruzalemi no Babilonijas. And the next year, in 537 BC, Un nākamajā gadā, 537. gadā pirms the Kristus, restoration of the temple and worship began. Ezra chapter 3, verses 6 through 10. templis tika atjaunots un atkal sāka pielūgt to kungu templī. Tas ir Ezras grāmatas 3. nodaļā no 6. līdz 10. pantam. In about 520 BC, the prophets Haggai and Zechariah encouraged the people to be faithful to God. Un 520. gadā pirms Kristus pravietis, kā latviski, Hagaja, Хаja. ja? Haga. Hagaja, Hagaja un Zaharija mudināja tautai būt uzticīgiem tam kungam. Tas būtu Hagais un Zaharija. Okay? So in 516 BC, the temple is completed and dedicated in Ezra chapter 6, verse 14 through 16. Haga grāmata. 516. gadā pirms Kristus templis tika pabeigts un iesvētīts, un par to var lasīt Ezras grāmatas 6. nodaļā no 14. līdz 16. pantam. In about 483 to 473 BC, we find the book of Esther. Un no 483. gada līdz 473. gadam tur tajos gados notika notikumi, kas ir aprakstīti Esteras grāmatā. And in 458 BC, Ezra leads a group back to Jerusalem and begins the reform. Un 458. gadā Ezra vada grupu atpakaļ uz Jeruzalemi un reformas, nodibina reformas. And in 445 BC, Nehemiah returns to rebuild the wall of Jerusalem. Un 445. gadā Nehemija atgriežas, lai atjaunotu tempļa mūrus. In about Jeruzalemes mūrus. In about 433 BC, Nehemiah returns to Persia and then comes back to Un Jerusalem. 433. gadā Nehemija atgriežas Persijā, bet tad atgriežas Jeruzalemē. Okay, so this is kind of a context or a background chronological order. Tātad tāds konteksts, chronoloģiska kārtība. The first thing that we notice here, or we see in the book of Ezra, is that Zerubbabel leads thousands of Jews back to Jerusalem. Pirmais, ko mēs redzam Ezras grāmatā, ir, ka Zerubabels vada
laikam vairāk tūkstošus ebrejus, izrēliešus atpakaļ uz Jeruzalemi. And in this we see the power of God's word. Un šeit mēs redzam Dieva vārda spēku. In Ezra chapter 1, verses 1 and 2, Ezras grāmatas pirmajā nodaļā, chapter 1, verses 1 and 2. pirmajā un otrajā pantā, Would you read it? I'm not going to read it in English, but you can read jā, it in tur Latvijas. rakstīts Persijas ķēniņa Kīra pirmajā valdīšanas gadā, lai piepildītos Jeremijas teiktais kunga vārds. Kungs mudināja Persijas ķēniņa Kīra garu, un tas lika izziņot visā savā valstī šādu rīkojumu, rakstiski un mutiski. Tā saka Persijas ķēniņš Kīrs: Kungs debesu Dievs man ir devis visas zemes valstis, un viņš man pavēlēja uzcelt viņam namu Jeruzalemē, Jūdā. Okay, so we see the power of God's word. Tātad mēs redzam Dieva vārda spēku. And we see that because as we return to the page just before this in the Bible, 2 Chronicles chapter 36 and the last two verses, Un mēs redzam pēdējo, iepriekšējās grāmatas pēdējos divos pantos, tas ir otrā laiku grāmatā. we find that here was the prophecy, and in 2 Chronicles and now in Ezra, we find the completion of that prophecy. Ezras grāmatā mēs redzam piepildījumu, bet pēdējos divos pantos otrajā laiku grāmatā ir pravietojums. This demonstrates the power of the Word of God Tur mēs redzam Dieva vārda spēku in prophecy and in fulfillment. Pravietojumā un arī piepildījumā. Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had taken the Jews captive. Nebukadnezars Bābeles ķēniņš bija aizvedis trimdā jūdus, As had been prophesied. kā bija pravietots. And now 70 years later, Un tagad 70 gadus vēlāk, Cyrus, the king of Persia, is going to release them. Kīrs tagad viņus ļaus atgriezties dzimtenē. All of this according to the Word of God Tas viss pēc Dieva vārda. from 2 Chronicles and also in the book of Ezra. Tas ir pēc otrā laika grāmatas teiktā un Ezras grāmatas. That's a principle that tells us we can believe and trust in the power of God's Word. Tas ir princips, ka mēs varam uzticēties Dieva vārdam, Dieva vārda spēkam. You remember what Paul wrote to the Romans in Romans chapter 1 and verse 16. Atcerieties, ko Pāvils rakstīja romiešiem 1. nodaļā 16. pantā. He wrote that I'm not ashamed of the gospel, for it's the power of God unto salvation. Viņš tur rakstīja, es nekaunos evaņģēlija, tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī griekiem. We find this power of God's word and how we can trust in that, and that's seen here in the book of Ezra. Un mēs tātad Bībele māca, ka viņa ir Dieva vārds ir spēcīgs, un to mēs redzam šeit Ezras grāmatā. And when Nebuchadnezzar attacked Judah, he took all the things from the temple. Un tad, kad Nebukadnecars uzbruka Jūdai, ja? Jūdai vai Jūdejai? Jūdam, ja? Ja, kad uzbruka Jūdam, tad viņš paņēma visas mantas no tempļa. And all of these things had been stored for many years. Tās visas tur bija, tās visas bija tur uzkrātas daudzus gadus. And now Cyrus, the king, brings them out of storage to return them to Jerusalem. Viņas bija krātas tur Persijā, un tagad Kīrs viņus ņem un ļauj atgriezties Jeruzalemē. In Ezra chapter 1, verses 7 and 11. Un tas ir Ezras grāmatas 1. nodaļā 7. un 11. pantā. You just want to read those two verses. 7 and 11? Yeah, 7 and 11. Ķēniņš Kīrs atnesa kunga nama
traukus, kurus Nebukadnecārs bija atvedis no Jeruzalemes un novietojis savu dievu namā. Un 11. pants. Kopā bija 5400 zelta un sudraba trauku. Tos visus Šešbacārs veda līdzi, kad viņi no Bābeles gūsta devās uz Jeruzalemi. What we see in the first chapter of Ezra then is we see the power of God's word. Tātad mēs šeit pirmā nodaļā Ezras grāmatā mēs redzam Dieva vārda spēku. And that we too can trust in the power of God's word. Un ka mēs varam uzticēties Dieva vārda spēkam. As God was able to preserve these things through his prophecy and the fulfillment of prophecy, Dievs visu šito viņš pravietoja un tad piepildījās pravietojums. we find that he is able to preserve us spiritually through the power of the gospel. Un viņš ir arī spējīgs mūs uzturēt garīgi caur evangēlija spēku. Now as we turn to chapter 2 in Ezra, Atgriežoties otrajā nodaļā Ezras grāmatā, here we have in chapter 2 is Zerubbabel leading thousands of people, families, servants and animals from Persia back to Judah. šeit Zerubabels vada tūkstošus ebrejus atpakaļ no Persijas uz Jūdeju, Jūdu. In fact, in chapter 2 is a list of all the families. Otrajā nodaļā ir saraksts, šo ģimeņu saraksts. And in chapter 2 and verse 64, the total number was 42,360 people. Un 64. pantā rakstīts, visā sapulcē bija 42,360. And in Ezra chapter 2 and verse 65, the servants, the number of servants that they brought back with them was 7,337. Un 65. pantā rakstīts, neskaitot kalpus un kalpones, kuri bija 7,337. And there were Vēl bija 200 dziedātāji un dziedātāji. There were 245 singers. And in Ezra chapter 2, verse 66 through 67, we find there were the animals that they brought back. Chapter what? Chapter 2, verse 66 and 67. Un ir rakstīts 66. un 67. pantā arī 736 zirgi un 245 mūļi, 435 kamieļi un 6,720 ēzeļi. The number of animals that they needed in order to carry all their things back from captivity. Tā visi šie dzīvnieki palīdzēja vest mantas. But not only that, to begin to work in the fields. Un arī tie bija vajadzīgi, lai apstrādātu laukos. And to start their businesses when they returned to Jerusalem. Un lai uzsākt savus biznesus, atgriežoties. Biznesi. So there were 736 horses, 245 mules, 435 camels, 6,720 donkeys. All of these animals as well, in order to complete the prophecy and the plan of God. Jā, tātad bija visi šie dzīvnieki, 736 zirgi un 245 mūļi, 435 kameļi un 6,720 ēzeļi, lai piepildītos Dieva vārds. But also, in the return, it wasn't just that they returned. We see the personal sacrifice of some of these people that returned. Un tas nav tas, ka viņi tikai atgriezās, bet mēs redzējām, ka viņi upurēja sevi. In Ezra chapter 2, verse 68 through 70. No 68. līdz 17. pantam, kad tēvu namu galvenie ienāca kunga namā Jeruzalemē, viņi ziedoja Dieva namā atjaunošanai, lai tas būtu kā iepriekš, darbu veikšanai. Tie ziedoja tik dārgumu, cik spēja 61,000 zelta dariku, 5,000 sudraba minu un 100 priesteru tērpu,
priesteri, levīti un tauta, dziedātāji, durvju sargi un tempļa kalpotāji dzīvoja savās pilsētās un viss Izraels savās. The temple or the house of God had been destroyed. Dieva templis bija nopostīts, And as they returned, it needed to be rebuilt. un tas bija jāatjauno. But how would that be accomplished? Kā viņi to izdarīs? It would take money, Tas prasīs it naudu, would take planning plānošanu, and labor. Strādāšanu. And so the temple was a kind of a symbol of the dwelling place of God among the Jews. Templis bija simbols Dieva mājošanai And the temple, jūdu vidū, the temple needed to be restored. un tas bija jāatjauno. Obviously, the people knew that they needed to live and they needed a way to make a living when they returned. Protams, viņi zināja, ka viņiem kaut kā būs jānopelna iztiku. But they were not just concerned about their physical lives. Bet viņiem nerūpa tikai viņu fiziskā dzīve, bet arī garīgā. We see that some of the heads of the families were also concerned about the spiritual life of the people and their families. Un tā mēs redzam, ka ģimenes galvas viņiem arī rūpa garīgā dzīve. And so they were willing to sacrifice personally so that the temple could be rebuilt. Tā viņiem bija ar mieru personīgi uzupurēties, lai varētu atjaunot templi. In this passage, it says that they offered freely. Un šajā tekstā ir rakstīts, ka viņi brīvi They were ziedoja. not forced to give. Viņi netika spiest, viņiem nebija uzspiest dot. Out of their heart, out of seeing the need for their spiritual life, they gave. Viņi deva ar visu savu sirdi, apzinoties garīgo vajadzību, kas viņiem bija. And how did they offer or give? Un kā viņi ziedoja, The Bible here says according to their ability. un viņi rakstīts šeit, viņi to darīja katrs pēc savām spējām. There was no more expected of them than they were able to do or to give. No viņiem neprasīja vairāk nekā viņi spēja. What does that remind us of? Un ko tas mums In the atgādina? New Testament, Ko tas mums it atgādina? reminds us of the church. Jaunajā derībā. In first- Jaunajā derībā tas ir tā kā draudzē. In 1 Corinthians chapter 16, verses 1 and 2, Pirmā vēstule korintiešiem 16. nodaļā, 1. un 2. pantā, the Apostle Paul taught the Corinthians that they should be giving as they had prospered, or according to their ability. tur mācīts, ka lai katrs nedēļas pirmajā dienā ik viens no saviem iekrājumiem, lai noliek cik viņš var atļauties, lai vākšana nenotiktu tad, kad es ieradīšos. And in 2 Corinthians chapter 9 and verse 7, Paul taught the church that our giving is to be from the heart. Un otrajā vēstulē korintiešiem 9. nodaļā 7. pantā ir mācība katrs, lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūktinājumu vai piespiedu kārtā priecīgu devēju Dievs mīl. So the first point that we've seen in this study is that Zerubbabel led thousands of Jews back to Jerusalem. Tātad pirmais, ko mēs redzam, Zerubabels veda daudz ebrejus atpakaļ uz Jeruzalemi. We've seen the power of God's word in the fulfillment of his own word or prophecy. Mēs esam redzējuši Dieva vārda spēku un kā ir piepildījies pravietojums. We have seen how people were personally willing to sacrifice for their own spiritual lives. Un mēs esam redzējuši, kā cilvēki paši ir bijuši gatavi, bijuši labprāti uzņēmuši upurējuši sevi, And those are wonderful, lai sasniegtu kaut ko garīgi. and those are wonderful lessons for us as Christians to be able to implement in our own Un lives. šīs ir brīnišķīgās mācības mums kristiešiem, lai mēs rīkotos līdzīgi. As we continue through the book of Ezra, Un turpinot mācoties Ezras grāmatu, a second point that we can see here mēs varam redzēt vēl vienu lietu, is that Zerubbabel's effort to restore worship and the temple.
Zerubabels gribēja atjaunot templi un pielūgšanu tajā. And his desire was to restore the worship according to the law of Moses. Un viņš gribēja atjaunot Dieva pielūgšanu, kā tas bija noteikts Mūsu bauslībā. Let's learn a little bit about Zerubbabel in chapter 3, verses 1 through 3. Pamācīsimies mazliet par Zerubabelu 3. nodaļā no 1. līdz 3. pantam. 3, 1 to 3. Kad pienāca 7. mēnesis, Izraēla dēli no saviem pilsētām visi kā viens tika sapulcināti Jeruzalemē. Tad cēlās Jozua, Jehodzadaka dēls ar saviem brāļiem, priesteriem un Zerubabels, Šaltiela dēls ar saviem brāļiem un uzcēla altāri Izraēla dievam, lai upurētu sadedzināmo upuri, kā rakstīts Dieva vīra mūsu bauslībā. Viņi uzcēla altāri vecajā vietā, jo baidījās no apkārtējo zemju tautām un upurēja kungam sadedzināmo upuri gan no rīta, gan vakarā. It's not known if Zerubbabel was a priest, Nav zināms, vai Zerubabels bija but priesteris, he's often seen with the priests. bet viņš bieži redzams kopā ar priesteriem. And so the first thing that they build Un pirmais, ko viņi relating to their worship uzcēl, is an altar, ir altāris, so they could offer the lai sacrifices. varētu upurēt dzīvnieku. But this was not an easy thing for them to do. Bet tas nebija viegli izdarāms. Because in verse 3 it says, though fear had come upon them because of the people of those countries. Jo ir rakstīts, verse 1? Verse 3. Jo 3. pantā rakstīts, viņi uzcēla altāri vecajā vietā, jo baidījās no apkārtējo zemju tautām un upurēja kungam sadedzināmo upuri gan no rīta, gan vakarā. These Hebrews were trying to return to Jerusalem and establish the worship. Šie ebreji centās atgriezties Jeruzalemē un atjaunot pielūgšanu. But the people of these countries that were surrounding them did not want them to come back. Bet apkārtējās tautas negribēja, lai viņi atgriežās. They didn't want them to restore the will of God. Viņi negribēja, lai viņi atjauno un pilda Dieva prātu, Or to carry out the will of God, vai or do the will of God. darīt Dieva gribu. Does that sound familiar? Vai tas izklausās, vai jūs varat saprast to? In the world that we live in, do people want us to do the will of Vai God? pasaulē, kurā mēs dzīvojam, vai cilvēki vēlās, lai mēs pildam Dieva prātu? Do the people of the world encourage you to do the will of God? Vai pasaules cilvēki mudina tevi pildīt Dieva prātu? Or do they put obstacles in front of Vai, you? vai liek šķērslus? Is it easy to carry out, is it easy to do the will of God in the world that you live in? Vai ir viegli darīt Dieva gribu pasaulē, kurā tu dzīvo? It was not easy for them, and it's not easy for us many times. Un nebija viegli viņiem, un nav viegli mums bieži. But what we see here is that they did things according to the law of Moses. Bet mēs redzam šeit, ka viņi darīja lietas saskaņā ar Mūsu bauslību. In Ezra chapter 3 and verse 2, 3. nodaļā 2. pantā. Tad cēlās Jozua, Jehodzadaka dēls, ar saviem brāļiem, priesteriem un Zerubabels, Šaltiela dēls, ar saviem brāļiem un uzcēla altāri Izraēla dievam, lai upurētu sadedzināmo upuri, kā rakstīts Dieva vīra mūsu bauslībā. as it is written in the law of Moses. Kā rakstīts Dieva vīra mūsu bauslībā. They were the people concerned about doing the will of God. Šie cilvēki, viņiem rūpa darīt, pildīt Dieva prātu. And if we imitate that principle, we will be too. Un ja mēs piekopjam šo principu, mēs arī būsim Dieva kalpi.
And so in verse 4, chapter 3 and verse 4, we see they restored the Feast of the Tabernacles. You don't have to read it all. Un 4. pantā mēs redzam, viņi atjaunoja būdiņu svētkus. And in chapter 5 and verse 5, they restored the Feast of the New Moons. Un 5. pantā jauno mēnešu svētkus. And in verse 6, they wanted to restore the temple, but so that they could worship according to the law of Moses. Un 6. pantā viņi gribēja atjaunot templi, lai viņi varētu pielūgt Dievu saskaņā ar mūsu bauslību. It says that though they began to offer their sacrifices, even though the foundation had not yet been laid for the temple. Un viņi sāka upurēt dzīvniekus, nest upurus, kaut gan nebija vēl templis atjaunots. This shows the dedication that they had to their spiritual lives. Tā viņi bija, mēs redzam, cik nodota viņi bija savai garīgajai dzīvei. That they didn't allow the obstacle of not having they didn't allow not having a temple to be an obstacle for them. Viņi neļauj faktam, ka nebija tempļa, neļauj tam kavēt viņus. In the New Testament, Jaunajā derībā, in Hebrews chapter 10, verse 24 and 25, ebreju vēstule ebrejiem 10. nodaļā, the author has encouraged Christians to continue to come together, to assemble. what verse? Chapter 10, verse 24 and 25. 24. un 25. pantam vēstule ebrejiem 10. nodaļā. Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem, nepametīsim savu kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasti, bet pamudināsim citu vēl jo vairāk redzot tuvojamies to dienu. That Christians should have love for one another and encourage one another in love and come together. Kristiešiem vajadzētu mīlēt citu un iepriecināt citu mīlestībā un sapulcēties. They did all of this, well, they had the same principle of this love and this desire to serve God even before the foundation of the temple was laid. Un viņiem bija šī mīlestība pret Dievu un šī dedzība kalpot Dievam arī pirms templis tika atjaunots, pirms pamats tika likts. But as we continue in verse 7, Bet ejot tālāk 7. pantā, we find that the foundation of the temple was set. mēs redzam, ka tempļa pamats tika likts. Verse 7, it says that there were funds given for the temple. Money was for the masons and the carpenters. Viņi deva naudu akmeņu kaļiem un amatniekiem, ēdienu, dzērienu un eļu sidoniešiem un tīriešiem, lai tie pa jūru uz Jafu vestu ciedru kokus, kā Persijas ķēniņš Kīrs bija pavēlējis. There was money given for the trading of goods, for labor and transporting of the cedar logs from Lebanon. Bija nauda tika ziedota, lai pirktu materiālus un viņus pārvestu uz templi. But the Lord's work was certainly of a spiritual nature back then. Un tas bija garīgs darbs, but it needed some physical labor and material. Bet tas prasīja fizisku spēku, materiālu. The Lord's work today is a spiritual work. Un Dieva darbs šodien ir garīga darbs. But there are times when it must be carried out with physical sacrifice on our part. Bet ir laiki, kad ir jāupurējās Dieva darbu labā. So as we continue in chapter 3, we see that the work begins. Un 3. pantā tālāk es redzam, ka darbs sākās In verses 8 and 9. 8. un 9. pantā. The Lord's... You want me to read it? You can. No, it's up to you. Whatever you want. Okay. Okay, well, we see here in verses 8 and 9 that the work began and just as that work began, the Lord's kingdom today, all these people were participating, we see in verses 8 and 9. 8. un 9. pantā mēs redzam sākās darbs un visi cilvēki piedalījās, un arī šodien tā The last part of the verse, it says, all who had come out of captivity of Jerusalem began to work and appointed the Levites from 20 years old and above to oversee the work of the house of the Lord. So Which verse was many that? people were working. 8? Verse 8, yeah.
Jā, tātad priesteri, levīti un visi, kas no gūsta, bija atgriezušies Jeruzalemē, levītus, kuriem bija 20 gadu un vairāk, viņi iecēla par kunga nama darbu uzraugiem. So there were many people who were coming together to work Tātad daudz cilvēku sanāca kopā, lai strādātu, for the building of the temple. lai atjaunotu templi. As we think about the church, Domājot par draudzi and today, šodien, it takes each one of us working together tas prasa, lai mēs katrs darbotos kopā, to be able to build the temple of God, lai varētu celt Dieva templi, the spiritual temple garīgo templi. that is His church. Tā ir Dieva baznīca, draudze. In verses 10 through 13 of chapter 3, the foundation was laid. Un no 10. līdz 13. pantam, 3. pantā mēs redzam, tempļa pamats tika likts. They began to put the foundation there first. Verse 10 says, when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, and then continues on. Tātad, kad 10. pantā, kad celtnieki lika kunga nama pamatus. Just as these men came together and established and built the temple, the foundation of the temple, Tā kā šie vīri sanāca kopā un lika tempļa pamatus, we come to the New Testament. mēs jaunajā derībā kaut ko līdzīgi redzam. And we think of the church and the foundation that was laid through the apostles. Un mēs redzam baznīcu un pamatu, ko lika apostoli. In fact, Peter and Paul wrote about this. Pēteris un Pāvils rakstīja par to. Peter wrote about it in 1 Peter chapter 2, verses 4 and 5. Pēteris rakstīja par to savā pirmajā vēstulē, Chapter 2, verse 4 and 5. otrajā nodaļā, 4. un 5. pantā. And also in Ephesians chapter 2, verses 19 and 20. Arī vēstulē Efeziešiem, chapter 2, otrajā nodaļā, what verses? 19 and 20. 19. un 20. pantā. In all of these passages, it says that in this foundation, Jesus was the cornerstone, Tur rakstīts, ka Jēzus bija stūrakmens, and the foundation of the church, or the foundation being laid by the apostles and the prophets. un pamats ir apostoli un pravieši, viņi lika to pamatu. And that is by the word of God, as they taught, Acts chapter 2, verse 42. Un viņi mācīja Dievu vārdu un par Kristu apstu darbos, 2. nodaļā, 42. pants. We notice here in the book of Ezra that when this foundation was laid, that there was great rejoicing. Kad grāmatā mēs redzam, ka šitos pamatus lika, viņi līksmoja. In verses 12 and 13, 12. un 13. pantā. it says, but many of the priests and the Levites, and the heads of the fathers' houses, old men who had seen the first temple, wept with loud voice when the foundation of this temple was laid before their eyes. And many shouted for joy. Verse Daudzi 3:12. veci vīri, priesteri, levīti un tēvu namu galvenie, kas bija redzējuši pirmo templi, lēja asaras un skaļi raudāja, kad lika pamatu šim templim, bet daudzi gavelēja priecīgās balsīs. And in verse 13, so that the people could not discern the noise of the shout of joy from the noise of the weeping of the people, for the people shouted with a loud shout, and the sound was heard afar off. Ļaudis neatšķīra gaviles no asarām, tauta gavilēja tik vareni, ka bija dzirdams jo tālu. They were very thankful to God that the foundation had been Viņi laid. bija ļoti pateicīgi Dievam, kad pamati tika They were likti. excited about the spiritual aspect of this foundation. Viņi bija ļoti uzmundrināti, līksmoja par šo garīgo realitāti. And they were singing, and they were shouting, and they were crying. Un viņi priecājās un raudāja.
It was a very emotional time for them. Ļoti emocionāls laiks viņiem. And as we think about the church, Un domājot par draudzi, and Jesus said that our worship is to be in spirit and in truth. un Jēzus teica, mūsu pielūgšanai jābūt garā un patiesībā. It's not just an emotionless moment, Tas nav tikai emocijas, but we are giving ourselves to God in worship. bet mēs atdodam sevi Dievam. And it should be pielūgšanai. something that's very important to us. And that Un tai būtu jābūt ļoti svarīgai mums. Svarīgam, as we offer worship to God. Piedāvājot Dievam savu pielūgšanu. And so we see that Zerubbabel then was in the process of establishing the temple, but even before that, the worship according to the law of Tas Moses. Zarubabels darbojās, lai atjaunotu templi, bet arī Dieva pielūgšanu pat pirms tam. Then the third point I want us to consider this evening Un trešais punkts, par ko es gribētu lai runāt, is that Zerubbabel meets opposition to completing the temple. Zerubabelam ir pretestība atjaunot templi. Remember what was said in Ezra chapter 3 and 13 at the end of that verse? Trešajā nodaļā, 13. pantā, ļaudis 3:13? Yeah, 3:13. Ezra 3:13? As the people shouted with a great shout, and the sound was heard afar off. Ļaudis neatšķīra gaviles no asarām, tauta gavilēja tik vareni, ka bija dzirdams jo tālu. The sound was heard afar off. To dzirdēja tālu projām. The people in other places knew that something was going on in the city of Jerusalem. Cita tauta zināja, ka kaut kas notiek Jeruzalemē. When the foundation was laid, they knew that it was something going on in that city. Kad pamats tika likt, viņi zināja, ka kaut kas notiek tajā pilsētā. And so the adversaries, or the enemies, Un tātad pretinieki, they came to help. viņi nāca palīdzēt. They said, we'll help you rebuild. Mēs jums palīdzēsim atjaunot. Of course, they were not sincere in that. Protams, viņi to neteica Their sirsnīgi. claim was that they were religious people, Viņi apgalvoja, ka ir reliģiski that they had cilvēki, offered sacrifices to God, ka viņi bija upurējuši that Dievu, supposedly they believed in God, kad viņi it kā ticēja Dievu, but that wasn't the case. bet tā nebija. Let's look at Ezra chapter 4, verses 1 through 2. Ieskatīsimies Ezras grāmatas 4. nodaļas 1. un 2. pantā, kad Jūdas un Benjamīna pretinieki uzzināja, ka no gūsta pārnākušie ceļ templi kungam, Izraēla dievam, viņi nāca pie Zerubabela un tēvu namu galvenajam un teica, mēs gribam celt kopā ar jums, jo meklējam jūsu dievu tāpat kā jūs. Mēs viņam upurējām kopš Asīrijas ķēniņa Esar Hadona dienām, kad viņš atveda mūs šurp. These enemies of God were saying to the people of God, we'll help you. Šie dieva tautas ienaidnieki teica dieva tautai, mēs jums palīdzēsim. But how did Zerubbabel respond? Bet kā Zarubabels atbildēja? In verse 3, 3. pantā. Zerubbabel and Jeshua and the rest of the heads of the fathers, they were united, and the house of Israel said to them, you may do nothing with us to build a house of our God, but we alone will build to the Lord God of Israel, as King Cyrus, the king of Persia, has commanded us. Zerubabels, 3. pantā, Zerubabels, Jozua un pārējie tēvu namu galvenie tiem atbildēja, ne jūs, bet mēs celsim templi mūsu dievam. Mēs paši to celsim kungam, Izraēla dievam, kā mums pavēlējies ķēniņš, Persijas ķēniņš Kīvs. The Jewish leaders said, you're not going to help us. Jūdu vadoņi teica, jūs mums This nepalīdzēsiet. responsibility has been given to us. Jūs mums nepalīdzēsiet. We're the people of God. Mums ir šis pienākums iedot. Mēs esam Dieva There's a bērni. principle that can Mēs be, esam Dieva tauta. there's a principle that can be seen here, Un šeit ir princips, ko mēs varam saskatīt. and that is that
Jesus has given to his church the responsibility of carrying out the work. Jēzus ir uzticējis šo pienākumu darīt viņa prātu saviem cilvēkiem, kristiešiem, baznīcai. In Mark chapter 16, 15, and 16, Jesus told the apostles that they needed to go into all the world and preach the gospel. Marka evangēlijā 16. nodaļā 15. un 16. pantā Jēzus saka apostoļiem, un tur rakstīts, un viņš tiem sacīja, ejiet pa visu pasauli un sludiniet evangēliju visai radībai, kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet kas netic, tas tiks pazudināts. In Matthew chapter 28, verses 19 and 20, again, to the apostles, that they were to go into all nations, make disciples of all nations. Un arī Mateja evangēlijā 28. nodaļā, 19. un 20. pantā viņiem bija tādēļ ejiet un dariet pa mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. And as these apostles preached and the church was established, Un šie apustuļi mācīja un draudzes tika nodibinātas. they began to teach the Christians their responsibility of carrying out the work of God. Viņi sāka mācīt kristiešiem viņu pienākumu pildīt Dieva prātu. But in spite of all the things that Zerubbabel was doing, there was opposition. Bet Opposition to his work. Kaut gan Zerubabels darīja visu šīs lietas, bet bija pretestība. In verse 4 of chapter 4 and verse 4, 4. nodaļā, 4. pants. it says, and the people of the land, that is the other people out there, tried to discourage the people of Judah. Tās zemes ļaudis centās kavēt jūdu tautai darbus un traucēja celt. And in verse 5, and they hired counselors against them to frustrate their purpose. Viņi nolīga padomdevējus, lai kavētu jūdu nodomus visu Persijas ķēniņa Kīra valdīšanas laiku līdz Persijas ķēniņa Dārija valdīšanai. Has anything changed from that time before Christ to today? Vai kaut kas ir mainījies no tiem laikiem līdz mūsu laikam? They had people that were trying to discourage them from completing the temple and doing the will of God. Viņiem bija cilvēki, kas mēģināja viņus kavēt, darīt Dieva prātu. And we today, as Christians, there are those who are trying to discourage us from doing the will of Ir God. cilvēki šodien, kas cenšas kavēt mums pildīt Dieva prātu. It doesn't matter whether it's here in Latvia Vienalga, vai tas būtu Latvijā, or the United States vai Amerikā, or in other countries such as Costa Rica or Mexico. vai Kostarikā, vai Meksikā. Christians find opposition everywhere that they go. Kristieši sastopa pretestību visur, kur viņi griežās. Because Satan is at work and Satan wants to destroy the work of God. Jo Sātans darbojas, viņš grib iznīcināt Dieva darbu, But he's unable to do it. bet viņš nespēja to Just darīt. as he was unable to destroy the work that they were doing. Tāpat kā viņš nespēja iznīcināt darbu, ko viņi veica. Because they completed that work. Jo viņi pabeidza šo In darbu. verses 23 and verse 24 23. un 24. pantā, of chapter 4, 4. nodaļā, it says, now when a copy of the king Artaxerxes' letter was read before these certain people, they went up to Jerusalem against the Jews, and by force of arms made them cease. And the work of the house of God at Jerusalem ceased. There was opposition. kad Keņa Artaxerksa vēstules noraksts bija nolasīts priekšā Rehumam, rakstvedim Šimšajam un viņa biedriem, tie ar steigu devās uz Jeruzalemi pie jūdiem un pārtrauca darbus ar spēku un varu. Tā darbi pie kunga nama Jeruzalemi tika pārtraukti un netika turpināti līdz Persijas ķēniņa Dārija 2. valdīšanas gadam.
There was opposition, and it Bija, was real. bija pretestība, un tā bija reāla pretestība. It was something that Zerubbabel and the other leaders had to work through. Viņiem bija jātiek galā ar šo pretestību. But the people continued to work and began working again. Bet cilvēki sāka strādāt atkal. They worked because of the encouragement of the great prophets of God, such as Haggai and Zechariah. Un Zechariah. viņi saņēma iepriecinājumu spēku no praviešiem tā kā Zaharija un Hagais. For example, in chapter 5 and verse 1, Tā kā, piemēram, 5. nodaļā, 1. pantā. it says the prophet Haggai and Zechariah, the son of Iddo prophets, prophesied to the Jews who were in Judah and Jerusalem, in the name of God of Israel, who was over them. They prophesied, they encouraged them to do what was right. Izraēla Dieva vārds nāca pār praviešiem Hagaju un Zehariju, Ido dēlu. Tie pravietoja jūdiem Jūdā un Jeruzalemē. And that's what teachers and preachers and elders are doing in the church today. They're encouraging Christians to continue on. Ko mācītāji, sludinātāji, vecējie dara draudzē šodien. And so we turn over to chapter 6 and verse 14 and 15. Un tā mēs griežamies 6. nodaļā, 14. un 15. pantā. It says, so the elders of the Jews built, they prophesied, and they prospered the prophesying of Haggai the prophet and Zechariah. Un Jūdas vecējie turpināja celt, un tiem veicās, kā pravieši Hagais un Zaharija, Ido dēls bija pravietojuši. And they built, Viņi to cēla un beidza pēc Izraēla Dieva pavēles un pēc Persijas ķēniņa Kīra, Darija un Artakserksa pavēles. notice here in verse 14, Ievērosim 14. pantu. and they built and finished it according to the commandment of God. Un the God of Israel. Jūdas vecēji turpināja celt, un tiem veicās, kā pravieši Hagais un Zaharija, Ido dēls bija In verse pravietojuši. 15, Viņi to cēla un pabeidza pēc Izraēla Dieva pavēles. the temple was finished on the 3rd day of the month of Adar. 15. pants. Namu pabeidza līdz Adāra mēneša 3. dienai. Whenever the leadership of the Jews and the people themselves were willing to do things according to God's will, Kad jūdu tautas vadoņi un tauta bija ar mieru darīt lietas tā, kā Dievs gribēja, then they prospered. tad viņam gāja labi. Whenever we as Christians are willing to do things according to God's will, He will prosper us as well. Kad mums arī veiksies, tad, kad mēs gribēsim darīt visu pēc Dieva prāta. As we have begun this study from the book of Ezra, Uzsākot šo mācību no Ezras grāmatas, we've seen a great man of God, Zerubbabel, mēs esam redzējuši lielisku Dieva vīru Zerubabels. and how he led thousands of people back to Jerusalem. Un kā viņš veda daudz ebreju atpakaļ uz Jeruzalemi. And how he was able to restore the worship even before the temple. Un kā viņš viņš spēja atjaunot Dieva pielūgšanu pirms And that, tempļa pabeigšanas. and that even though he faced opposition, he was not discouraged. He did not quit. Un kaut gan viņš sastapa pretestību, viņš nepadevās. Restoration is our topic in a sense. Restorācija ir mūsu tēma. Restoring the heart to God. Lai restorēt vai atgriezt sirdi Dievam. The people of God needed their hearts restored back to him. Dieva cilvēkiem vajadzēja sirds atgriešanu Dievam. And that's what Zerubbabel was doing. Un tas ir, ko Zerubabels veica. Restoration is possible for a person. Un tas ir, šī atjaunošana arī ir iespējama cilvēkam. First of all, if you're not a Christian, Ja tu neesi kristietis, you were once in a situation that you were right with God before you sinned.
pirms tu grēkoji, tu biji labās attiecībās ar Dievu. And that relationship can be restored. Un šīs attiecības ar Dievu var atjaunot. If you're willing to believe in Jesus, Ja tu esi ar mieru ticēt Jēzum, to humble yourselves and yourself in repentance, pazemoties grēku nožēlā, and willing to confess your faith in un Jesus, esi ar mieru apliecināt savu ticību Jēzum. and to be baptized, or that is immersed in water, Un tikt kristītam, tas ir tikt iegremdētam ūdenī for the forgiveness of your sins. uz grēku piedošanu. As you can read about that in Acts, the 2nd chapter. Par to var lasīt apostolu darbos 2. nodaļā. But also, if you're a Christian, you can be restored. Bet arī, ja tu esi kristietis, tu vari tikt atjaunots. If you've given up your faith, you're not living as God would have you to Varbūt live, esi padevies savā ticībā un you can come back. nedzīvo tā kā vajag. You can be Tu restored. vari atgriezties, Your heart tu can be vari tikt restored. atjaunot, savu sirdi var atjaunot. As you repent and seek the forgiveness of God, Nožēlojot savus grēkus, tas ir atgriežoties no grēkiem And un again- meklējot Dieva gribu. and again assemble yourself with your brothers and Un- sisters in Christ. Un atkal pulcēties kopā ar brāļiem un māsām, pielūdzot Dievu. Sometimes this restoration process is very difficult, Dažreiz šis ir ļoti grūts process, but God will bless the one that desires to have it, to complete it. bet Dievs svētīs to, kas To be restored. grib tikt atjaunot. If you're here in Latvia, Ja tu esi šeit Latvijā, we encourage you to seek out the Christus Draudze Mēs- Church of Christ here. ja esi šeit Latvijā, mēs tevi mudinam, aicinam piebiedroties Kristus So that they draudzei, can kas help- ir šeit Latvijā. So they can help you to understand in a good way that what is the will of God. Lai mēs varētu pozitīvā veidā palīdzēt tev saprast, kas ir Dieva prāts. If you're in another country, such as the United States, Ja or, esi jāatrodies whatever Amerikā country. vai vienalga kurā valstī, we encourage you to seek out as well a Church of Christ near you. mēs arī tevi mudinātu meklēt Kristus draudzi savā apkārtnē. Thank you very much for being with us tonight in this study. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šovakar. We appreciate the opportunity always to study God's Word. Mēs esam pateicīgi par šo, As, par katru iespēju mācīties Dievu vārdu. as His Word helps us to live in this life and have a better life, Šis vārds, viņa vārds palīdz mums dzīvot šajā pasaulē labāku dzīvi and to live eternally with God un dzīvot mūžīgi ar Dievu, when this life is over. kad šī dzīve virs zemes beigsies. May God bless you. Lai Dievs jūs svētī. Thank you, Wayne. Thank you very much. Un Thanks for lai, your translation. lai Dievs jūs visus svētī un aicinam būt kopā ar mums rīt no rīta 10:30 šajā pašā veidā. Uz 11. vai 11. 10:30. Pus 11. 10:30, right? Pardon? 10:30? 10:30. Jā, 10:30 rīt no rīta. 10:30. Tomorrow at 10:30 in the morning. Un arī svētdien Well, 10:30. If you're in the United States, it's going to be about 2:30 in the morning for you. Uh-oh. Pirmdien Hi, pus Wayne. 7 Hi. vakarā. Hi. Thank you for being there. Thank you for that great lesson. Thank you. You're welcome. Labvakar, Ieviņ! Ciao. Viņi ir Čau! rīts. Viņi ir rīts. Jā, man ir rīts. Okay. Ciao, Sveta. Bye. Čau. Bye, Kentucky. Well, Tennessee now. We Tennessee. just moved. Oh, okay. Thanks for being with us tonight. Pirmdien Of pus course. 7 vakarā. Is there a lesson tomorrow evening as well? or No, is it just the morning. It'll be Monday evening at the same time. Monday evening at 6:30. Saturday and Sunday at 10:30 a.m. here. That's this Latvia time. Okay. Yes, So yes, I suppose 10:30 in the morning Central Time yes. in Central That's part of the right. U.S. Kā ar veselību, Ieviņ? Viss labi, paldies Dievam. Turās visi. Manā 7. uz vēzi ir pārbaudis. Kad tev būs ar pārbaudi? 7. Otrdien. Jā, 2:00. Un mani izmeklēs Londonā 16. Kādu, Viktor? 16. You know, prayer.
A prayer? Prayer to close. Okay. O, Ieviņā. You gonna pray? Aha. Okay. Wayne's lūdz Dievu par mums. Okay, let's have a prayer. Vadīt mums lūgšanā. Do you have any Spanish watching? No? Not at the time. We did have some Spanish speakers watching for a while. Okay, let's pray. What I almost said in Spanish, I'm sorry. Let's pray. Lūgsim Dievu. Our Father in heaven, Mūsu Tēvs debesīs, we're so thankful to you for your word. mēs tev pateicamies par tavu vārdu. We're thankful for the example of men like Zerubbabel, Mēs pateicamies tev par Zarubabela piemēru, knowing that he loved you, zinādams, ka viņš he tevi loved your mīlēja, people, viņš mīlēja tavu tautu, and he loved your word. viņš mīlēja tavu vārdu. Help us to have that same love. Palīdz mums dzīvot ar šo We pašu pray that we can mīlestību. always love you. Mēs lūdzam, lai mēs vienmēr We will varētu love tevi mīlēt, your church, tavu baznīcu, and we will love your word. un mēs mīlēsim tavu vārdu. Father, we pray for your church here in Latvia, Mēs lūdzam par tavu draudu šeit Latvijā, those brothers and sisters here in Riga, brāļu un māsu šeit Rīgā, and the encouragement that they are to us and that we can be to them. un ka mēs varam viņus iepriecināt un saņemt iepriecinājumu no viņiem. And all of Latvia, like Ogre, Agra, and Help them to be strong palīdz viņiem būt stipriem and be with Brother Victor as he tries to teach everyone. un palīdz Viktoram mācīt cilvēkus. Thank you for those that were watching today or this evening. Paldies par visiem, kuri We ask you- mācīja šodien. We ask your blessings upon them as well. Mēs lūdzam tavu svētību pār viņiem arī. Please be with those that are sick and have needs that we do not know about. Palīdz visiem, kuriem ir vajadzības un par kuriem mēs nezinām. We ask all of these things in Jesus' name. Mēs lūdzam to visu Jēzus vārdā. Amen. Amen. Thank you, Wayne. Thank you. God bless you all. See you tomorrow morning. Well, Please. I'll try and join Monday. We'll see you then. Okay. Thanks. Aicinām rīt no rīt ar šo pašu linku 10:11. Ieviņ, cik tā jums ir pulkstens? 10:11 rīt no Mums rīt. tagad ir bez 15:12 dienā. Tā, tas 15, 12. Wayne, I'm extremely proud of you for not dealing with jet lag. That is, Oh, thank I you. admire that. Oh, well. I usually Well, suffer next couple of days after Yeah, travel. we survived. Kad Everything tu went well. būsi? Thank you. Ieviņ, kad tu Es būsi? būšu nākamnedēļ. Oh! O, Yeah, I'm Rīgā? flying to Riga. Rīgā? next Wednesday. Wow! pie dakteriem? Pie mammas un tēta. Nu, pie reizā dakteris. Nu, tas kā. Right. Well, it's good seeing everyone. Bye. Thank you. Ta-ta. Bye-bye. Bye bye. Adios, Laura in Costa Rica. Bye-bye. That's it. Okay. Um, Victor? yeah.